Tēnā koutou, we're at Kilburnie Aquatic Centre today for the Wellington Regional Competition for Aquabots. So this year we're really enthused to have 12 teams competing from Kura Kaupapa and from Reo Rua schools, which is the first time for the Wellington region. So we have 3 schools here, Whanganui-a-Tara from Ngāti Toa, Te Ara Whanui Kura Kaupapa Māori and Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna. It's been amazing seeing all of these young tauira come in, explaining the different aspects of the bots that they've created, the different techniques that they've learned around soldering and electronics, and most importantly talking about how this can lead to future opportunities and careers. Kia ora, ko Kath Haynes tēnei, he kaiako Whakataetae-ā-Rohe ki te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna ki Pōneke. He miharo te whiako ki ahau. Harikoa ana te ngākau, te kite i ngā akonga e hanga ana, e ako ana, e tū ana ki te kōrero mō ngā kaupapa pūtai o tauiwi, pūtai o mātauranga Māori hoki. Ko tēnei tō mātou kare Tapuwae, ko Whakataetae te ingoa. Kia nei, tino pai tēnei mahi, tino rata au, tino rau e te rā. Mahanga whiako hau, i akona, ngā pukenga hau, tino rata e nei mahi ki au. Ko tētahi wero kia mātou ko te tau tuatahi ki te whai wāhi i tēnei kaupapa i te reo Māori. He nui te tautoko o te Tapuwae roa. Mai i te timatanga whainoa ki te rā Whakataetae. Ko pasari ki tēnei, ko ia tomata kareta. No SpongeBob. Ai, no SpongeBob. Ko tino pai tēnei whiako ki a mātou, no te Kura Kaupapa Māori. Tēnei tō mātou tau tuatahi e mahi ana i tēnei. He miharo ki a mātou, te rongo i whakamāori i ngā mahi katoa ki roto nei, te kōrero o ngā kai whakahaere i te reo Māori ki a mātou, i miharo. No tātou te honore nui, ki te whakahonohono ki ngā kura nei, kia tae e rātou, ki te mahi e nei momo mahi, hei kura tuatahi me ki mō ngā kura katoa, hei ngā rā kei te heke mai. The main purpose of Aquabots is to get kids introduced into STEM education or STEM learning, which then creates a huge amount of different pathways for them. It doesn't have to be with robotics, it could be with anything, but the basic skills all remain the same. It's been really wonderful having that opportunity to talk to them, get to know them, and most importantly talking about how this can lead to future opportunities and careers, and see their faces light up. Ki te hikaka te ngākau, they would say. We're so enthused and excited that we're thriving in this environment. So hopefully this can be an opportunity for us to roll out wider to our wider kura all over the motu to make this opportunity possible. And we couldn't thank enough Ministry of Inspiration for teaming up with us and allowing us to make this a flexible opportunity for our kids.